Thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ministry ya Ruje yugite chicho itetekeria anto bagwatia nduje mwerene na njira etiagiri. Minister wa Ruje Baptista Kanyaru akiuga juju ni mutugo ja thirikari batetekeria no ntokinyani onto botumaga baba inge bagatiwa batio kinyirwa ni Ruje ruru agetomi muthuri murioki na report ije. Saroki de thirikari ya kaunti ya Meru na Mureki Kanyaru bagwatite na bisa munene orangiruru noeka ngote ibakinyite ntere cha kambiti nikenda gutegera gitetema ikathitu kirabashokaniritie nikenda kiumba kuguna ntu ruteruru kiran karomba akaribairie ibamenyere irie to iria au riiro rithore rwiru ikio karakarira chetho arubo rwiru ruriura na rutioneka rwiru kiagurira aume rwita kumira antu angi utumba kumeina rwetata rukaumira kukiran kabromba antu okona tufensete tukahanda miti na tutie kuingi antu ibatairi rwiri tia to ababwithirie kota jerwe kenda antu bomba kunyoro rwi tugato yere auto yete otaga kathima ka waziri na mheshimiwa twethire kaiga kona waraura into bibi on the kona ba mami beto botaira rwi bitare ariku lakini tombo babwithiria tombo bairigera department tombo bairigera engineers beto barwamirite nguinjaga na itucokia nkatho no tubangu ya penit araboreti akaninde na kaunti ya Meru bethiba kumenyera itetema orakunde bire na gutibodi kuonekana mtu akirema kwina itetema ki kaunti mzima kiran karomba ntu ituendelee kumenyera catchment areas chetu cherwe kana na ndu chetu ikuma ntu unyo thinera nene twinyo ombo ita iri imwe na ndu chetu ikuma okethire ikinyangi utigwitie thetwe mitini atemerwe kamitire andi itikubwa catchment area no kingira kingi tukawo bwayo antu bagari makuo te area kurima ni menyero ntu niyo yutumatumba kuona rwe na antu bomba kunyurwe mierene antu banjira urima so inkoromba antu ba Meru tafadhali tumenyere iwo ta catchment chetu tuthima tutuanthe source store tutuanthe tutwire kuma ntwire tutucokiera twari na njira kwanda miti na njira ya ku prevent erosion around that area na batu twa thirikari twabutetheria kubwa miti both ya matunda na kinya miti ya mibambu ira tukomba kwanda na miko tukomba kwanda kenda untu kuguthira kurembi kwi sasa kibakirita mukana kila ntu baria bagaga ikongoro be kukiruji batithingatirite mutaratara juria njubaterie bakiuboja thirikari batito bagitekeria mitiu yukirwe ndene catchment areas chetu kwina mutaratara kwina institutions cha thirikari mucha national government iri batirite kwa na licenses kwina water resource authority ku ukenda wita kuyukirwe iki catchment area utiukira tuntu kwe mo wita wanjiria kunja pipe utonyia hapana mbere hakikisho kwa license na njirera ya irite na ukirita rwe na ruo arurita njirera ya irite no tukubomba kurita kwa twika ko ingelenya rwe ararukumira anto twika ko tethia ka ko kuyukirwe ru kinya wo warwa muthuri murioki waru njuma mutiriro kangangi.